mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Eric Wirutsiro. Murakoze. Nitwe Eric Wirutsiro. Mu rugo ni Nyagatare. Ndagira ngo mubanze mu mamashi menshi cyane. Hari ukuntu Jenny ziturera. Naje ndi umupeti mutoya. Irandera none nsigaye nigurira ikote. Si ibintu byo gushima. Asewe murakoze. Oh murabona. Hari ukuntu tuvuga ngo Imana yaturemye mu ishusho imwe. Ariko ntago yaduhaye amasura asa. Hari ngewe, hari Zeo na papa buryohe turatandukanye. Ariko Imana basi yiduha ijwi rimwe. Ugasanga twese tuvuga kimwe. Kuko hari ukuntu umuntu usanga afite ijwi ryarakunzwe mu gihugu. Nka Mwanafunzi twese turamuzi. Wenda twese tukavuga nka Mwanafunzi. Na Bibiliya Yago yigira akajya bikora nka Mwanafunzi. Ngiye kuba Yago muri Mwanafunzi turebe Yago. Yego. Tubahaye ikaze kuri Yago TV show. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, ibindi ndabyibagiwe bombo karatinade. Yego, wabyumvishe neza bombo karatinade. Ni gute nisanze mfite abantu banjye bita aba big energy. Mu 2012 umushakashatsi Damascene ne wavumbuye ko nkundwa n'urubyiruko rwo muri ghetto. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita ghetto youth. Ghetto youth. Ghetto youth. Ghetto youth ufata kaboko ukagafora digiri 90 ukakazengurutsa inyuma ukarekwa lokete. Ni gute nisanze ndekura lokete kandi ndi umusevire? Nimwe mwabiteye. Mwacinjije ibiyobyabwenge mungereka hamada ku bagore 400 mu ndimi z'amahanga nibyo bita bahitazare. Rocky Kimomo, Sabe, Bruce Melody mukwiye kunsaba imbabazi. Umushakashatsi G-Pink wo mu Bushinwa, ayo mazina mvuze ruguru yagaragaje ko mufite urwango rufite ubumiliyaridi 200 indyarya gusa. Biyita abahanzi bakomeye ariko nabahaye amamiliyoni. Nkaho ibyo bidahagije baha n'inka. Sibye ko nabisabiye papa umbyara imbabazi. Indashima gusa. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita yuhu. Bafite ama YouTube channel akomeye. Ni gute bisanze bafite amamiliyoni abakurikira ariko basimbuka ibipango? Bibiliya iravuga ngo Yesu bamuhagarika hejuru y'umusozi muremure, ngaho simbuka ubwoko bw'Imana burabugusama. Abo banyamakuru bakomeye bafite miliyoni zibakurikira, barasimbuka babura basama. Babona umugabo umwe aravuga ati ngwino ntabare. Uwo mugabo aramubwira ubaye iki? Umunyamakuru simbutse igipangu ndavunika. Uwo mugabo aramubwira ngo ngwino ndebe. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita yego, nizere kumeze neza. Abo bantu murabazi birirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ntago basiramuye ariko ngo bakora online. Ni gute bakorera online badasiramuye? Kariya gashishwa kabitse ubumiliyaride
bw'imyanda. Gafite metero 800. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita uponyonyo. Iyi si igeze ku muvuduko uri hejuru, aho usanga umusore mwiza nkanjye wanyoye amata nubwo nayavanze nk'ibindi, ariko abantu banyanga, cyane cyane igitsina gore barayandishije, ndayarya ndongera ndayarya. Yego wabyumvishe neza, ndayarya. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita hodabisho. Murabona iyi burage ni nziza, muyikomera amashyi. Ni gute nisanze mu Bugande nyuma y'iminsi mike nkisanga nagarutse mu gihugu cy'isezerano. Baranshutse ngo iyo utaye igihugu ukajya i Bugande ngo ubutaye ubutindi, ndararuka Kibugande. Uko niko nagiye i Bugande, hanyuma ngaruka mu gihugu cy'isezerano. Baravuga ngo nje guserebura intsinzi yafata ku mavuta. Ifata ku mavuta yanshinjije ibintu byinshi ngo nkoresha ibiyobyabwenge, ariko ubu ari inyuma y'inkutenye, icyo bita purikade. Ni gute yisanze muri purikade? Fata ku mavuta baramupinye, bamusangana amahegitari n'amatoni y'urumogi. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita buri kantu na buri nguni. Murakoze cyane. Abakinga hongera imyanuka, abakinga hongera inamuzindi. Abakinga hongera imyanuka, abakinga hongera